Iyo pasang maka reji tu makun repa maka reji zaman nah. Iya. Bayangkan dia pernah subuh nak jama, tangas so mak jama, arewe mak jama, wani mak jama, bahkan matindro ijama mopi. Iya, onro reji na makun reji itu. Jadi aja Pak Tani kong kadale tatalengi makun reji nale na makatani. Pangkat tu tulasan na makun reji. Namogan na di balancana kodega di saldo na katani den metenangatina. Iya makutiha. Iya. Jadi makanya saya wasiatkan. Bos ini wasang tatek 5 toni. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma khawalaina wala alaina Allahumma khawal. Allahumma tabat ya tak makna rumah Allahumma sallallahu Saya lanjut. Jadi kuncinya ya roba